Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe. Nimuzamure ibiganza ya haleluya. Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe. Jaza we unacha kusikia neno la Mungu. Nta muntu ukora ibisha ataremereye ijambo ry'Imana ngo rimube mu. Murashaka gukora ibintu bisha. Uraza barundi mvada kubwi. Turaze kwitonda cyane. Ndagize yambu amahoro ganeza gabaje. Muragumye iyo hiyo. Mfite inkoko noro. Mfite ingurube. Kera iwacu murenge umugabo wavuze kuko ingurube yagaze cyane mu muhanda umuntu akamacira ivudika ry'amacana, ariko ingurube mu nyama zigezweho kwisi ingurube niyo yamba. Kandi n'ubu ndubyumva kuko niyo capacity urimo. Hoteli zose ushatse kugira ngo utazarwara imitsi ni nyama y'ingurube, ni nyama y'inkoko, ni nyama ya sungura. None dora abasore ntibafite korora za sungura, tiborora inshigwa, ariko barangiza ngo tuzaja mu ijuru. Mubaze murireke turashayo. Iraje Imana. Fiançaye yapfuye. Uzumva ijambo. Iraje Imana. Indogobe! Indogobe ikora ibintu bisha. Baramuni yishurirwa bisha. Indogobe. Ariko ninde wahasoma ho? Soma ho sha. Soma kuba ibice 22 umurongo wa 28 uhomboke nijo kugarura. Gira abakristo bumva amakuru. Ko muranga kumva ijambo. Soma kubara. Soma kubara. Soma kubara. Andege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba nagala. Uwiteka mwami Imana yacu sitasumbura. Turagushimiye kubwo uyu mugoroba twemereye ko batugejeje itariki uko kwezi kwa gatandatu. Watuyoboye abaturutse hafi, abaturutse kure, abagenze mu mamodoka, abagenje n'ibirenge. Wagize neza. Muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo sinabona amagambo ahagije kugira ngo mvuge gukomera kwawe, gutuye indirimbo uyakire ikubere umubavu n'amashimwe aguhumurira neza. Imbaga yabera iraha kugira ngo yumve iby'ubwiru bw'Imana. Muririmbyi yarabivuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ko ari umuntu ikamamazwa musi. Abari twe abari we uhabwa icubahiro mukawera ya mirimo yawe usanzwe udukoresha n'ubu niyo dukeneye kudukoresha. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Kiu yangu haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Ni kiu yangu na haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye
kama wewe unifinyage, hey, nifinyage, wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage, wakini tazama Matayo wasione Matayo wakuone wewe Baba, nifinyage, wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage, wakini tazama wakuone unifinyage, nifinyage, yagawe, wakini tazama wakuone unifinyage, nifinyage. Tugukomeye amashyi kuri igisubizo. Abemera ko ari Imana ibagejeje hano n'ayo masaha bagiye bahumeka bafite amaboko abiri, komera iyo Mana amashyi menshi cyane. Ese ko mutayakomye nimwe mwayigejejeho aya masaha, nimukomere Imana amashyi. Amen. Wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage. Turashimira representant na madame we na reverend na komite igize pastorale y'itorero rya Kanani n'abadamu banyu n'abana banyu hamwe na departement ya jeunesse abasore kugira ngo muhishurirwe ibi bintu no gutumira ijuru n'amatayo n'abakristo mwese. Magisenes wakinitazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage, wakinitazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage. Unemerere dushimire leta yacu y'u Burundi hamwe kugera ku nzego zo hasi abo twita abanyumba 10 nibisho tubakomera amashimisho. Munemerere dushimira abadukurikiranye online. Nabonye n'abagabo bafite amayereko baraha za chano zitandukanye mwagize neza, namwe Imana ibaho umugisha. Shimire abakozi b'Imana numvise bakiriwe aturutse matora atandukanye ijoro n'amatayo. Bishimira abatanzi, nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza, nagira umugisha n'Imana. Umudamu n'umwe, abana ni 6, abakwe ni 2, abuzukuru ni 3. Ndi umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church kanisa la moto wa Roho Mtakatifu, tuye mu Bugande, iwacu ni mu ijuru. Wakinitazama wakuone wewe unifinya, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utaza. Muzubahiro byanyu duhaguruke twubaha ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo muzubahiro byanyu mubyaguruke twubaha ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Turaganira kuri topic ivuga ngo kora ibisha, kora ibintu bisha.
kora ibintu bisha. Abikorinto, Paulo yandikiye Abikorinto bakabiri ibice 5 umurongo wa 12. Turagarira umurongo wa 18 hariyo amagambo aryoshe. Niturangiza gusoma murahita mwicara. Hanyuma waje gukora nyine nkore. Ntabwo naje kuryama gusa. Ninde wahabonye kugira ngo yihute adusomere. Yes. Barua ya Paulo kwa Wakorinto wa pili sura yake ya 5 mlango wa 17 hadi 18. Abikorinto bakabiri ibice 5 umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo, umuntu wese iyo ari muri Kristo abari icyaremwe gisha. Ibyakera biba bishize, dore zose biba bihindutse bisha. Amen. Nako kana dore zose biba bihindutse bisha. Kora ibintu bisha. Nimwica. Ndamukiriza umuntu mwicaranye ndabubaha cyane. Yes. Umumbwirire ngo nta kindi kigezweho, hagezweho abantu bakora ibintu bisha. Nta kindi kigezweho, bahishurirwa ibintu bisha. Hagezweho abantu ko bakora ibintu, bavumbura ibintu bisha. bavumbura ibintu bisha, bakora ibintu bisha, bahishurirwa ibintu bisha, bavumbura ibintu bisha. Amen. Amagambo y'ubwami bw'Imana ijuru ryabandumyeho, harahirwa ukingura amatwi yiwe akumva, kuko utumva bitumupfana kandi tunamugora, kuko hari umunsi azumva. Nutumva ijambo ijuru n'Amatayo harivuga inzara nikurya uzayumva, kandi inzara nikurya uzavuga, kandi nuvuga bamwe bazakumva abandi batibakumva. Niwanga kuryumva nyirinzu naza kukwishuza, itariki izageze zo kuriha amafaranga uzumva. Nutumva bazagusohora mu nzu. Habe nukundi ko mvuga, hari bamwe ariko baravuga mu mutima yanabimenye itariki izageze nyine. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo uwumva ijambo uyu munsi, wakinitazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu abari cyaremwe gisha. Si uyu mugabo yashaka kuvuga iki? Ese abatari muri Kristo Yesu nibo babari iki? Yongera mu ijambo ibyakera byose, ibyo byakera n'ibyo muri pasi biba byarashizwe, byamazwe n'iki? Icya gatatu ngo agomba gukora ibintu bisha. Ikorinto hari imisozi itatu igoranye mu buzima. Umusozi wa mbere wari umusozi w'abacuruzi, abantu bazi gushaka ifaranga. Nubana ubanye n'umuntu uzi gushaka ifaranga, uzamugira inshuti. Nubona ubana n'umuntu uzi gushaka ifaranga, uzamumugira inshuti umufate mpiri. Ariko nubana n'umunebwe umuzayifu utazi gushaka ifaranga, niba atuye kuri de wite wimuka muri iyo quartier hakiri kare. Abakomeye ku isi n'abahamagarwa kugira ngo bahabwe ijambo ni abakora ibikorwa. Ibikorwa ntibikorwa n'urusaku, bikorwa n'abantu bazi gukora. Imana yatanze
itanze itangazo iravuga ngo umuntu wese ukora amaboko yiwe azahabwa umugisha, ariko umunebwe nta mugisha azabona. Mbisubiyamo, nubana n'umuntu muri quartier, muri 1, muri 0, muri 4 no muri 5, ntazi gukora, uzimuke muri iyo quartier. Niba kubaza ngo se kubera iki wimutse, ubabwire ngo nasanze nduranye n'umuntu utazi gukora. Umusozi wa kabiri wari Korinto, n'umusozi w'abanyabwenge. Isi igendana n'abanyabwenge, Imana ikorana n'abanyabwenge. N'igihugu cyacu cy'u Burundi gikorana n'abanyabwenge. Habe n'abakora muri serivisi zitandukanye ntiboshiramo igipfu. Nubona uri kumwe n'umunyabwenge uzamufata bibiri. Ndamukiriza umuntu mwicaranye, ndabigusabye cyane, umubwire ngo gera umunyabwenge uzabona ubwenge. Salomo yaravuze ngo igipfu nubwo bogihura kizava mu isekura ari igifu. Imvugo y'umunyabwenge ashobora kuvuga ijambo rimwe rikubaka igihugu, ashobora kuvuga ijambo rimwe rikubaka umuryango. Ni igiterane cy'abasore, ariko nabonye ari mix ndavanga uyu munsi wa none. Nimuzamure ibiganza. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazara. Hii ndimo kinafasha muri Yesu. Nikiu yangu haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe unifinyage, wakini tazama wakuone wewe nifinyage. Nimusamuri bikazi, sema haleluya, haleluya. Icyagatatu Korinto ngo bari abantu bakundaga kuramya ibigirwamana. Paulo ngo hadibutse gutya aravuga ngo ubwenge bujuruza ibigirwamana ibigezo, ariko bari muri Kristo babari ibyari bis ibyakera byose iyo byarashize, ibigirwamana byarashize, kwirata ubwenge byarashize. Iyo ni intro, nutayumva tukwihore. Nimuzamure ibiganza. Mami ugira ugende, ntabwo ari je watebye, naha amasaha mwambariyeho, kandi sinakugaya nugenda kuko ufite umugabo agomba kurya kare, kandi atariye kare bari ikibazo. Kandi indwano yo mu rugo niyo ngwano igoye, ahubwo muzagira intambara yo mu rugo uzayirinde kuzageza impanda y'Imana ivuze. Haguruka ugende, ariko ejo ntukagende kare, noneho uzatinde utange none ayo makuru akiri kare. Wakini tazama bakuone, nimusamure ibiganza geranishije mwisha. Haleluya, haleluya. Pima mambo ayanga sikaso kubariki yababwiye ngo mumubaye ibyare mwe bisha. Yarababwiye ngo nta muntu uzubicare mwe gisha atarahura na Yesu. Umuntu wese wahuye na Yesu ni uzubicare mwe gisha. Umuntu ukiri mu byakera aba atarahura na Yesu. Nubwo umuntu yaba mugufi akaba atarize, ariko yahuye na Yesu abicare mwe gisha. Warangize arababwira ngo ibyakera byose byarashize, kuko umugabo bahuye nawe niwo mugabo uzukura mu bintu byakera byose. Abantu bagaragaza ko bigukuramo ariko ntibizashoboka, ariko Yesu w'i Nazareti yabigukuyemo ibintu byose biza bihinduka. Ndasenze muri iki giterane ubicare mwe gisha kuko wahuye na Yesu, ubicare mwe gisha kuko Yesu yamaze gukuramo ibyakera. Haleluya. Ibyatuma dukora ibintu bisha n'ibintu bitatu.
abandika mu byandike abatabijandika kuko ndaguhata ikintu cyambere cyotuma umusore cyangwa se umuntu wese akora ibintu bisha nuko agomba gutungwa n'ijambo ry'Imana. Isi yaremwe n'ijambo, ugenda kubw'ijambo, urabyuka n'ijambo, urya kubw'ijambo, nta muntu uri hande woroye ijambo. Ijambo niryo rizarahagurutsa umuntu, yarangiza muri rya jambo agakora ibintu bisha. Tega amatwi kugira nkubwire aya magambo. Imana iraje ka ndayumvise wa mana we, reka tubaze tugukomera amashyi kuko urabikwiriye. Yohana yaravuze mu gice cya mbere murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi nta kintu cyaremwe kitararema ngo nawe. Urashaka gukora ibintu bisha, tunga jambo. Jambo ni uzukura umuntu mu byakera, yarangiza akamuadivasingana, akamorianda, akamuha na password. Igitabo cyitangiriye umugabo witwa Ibrahimu, yabaga mu byakera, jambo aramutungura, aramubwira ngo Ibrahimu, aha hantu ndi hagukwiriye sha, kandi nabonye kuko muri wowe uzakora ibintu bikomeye, haguruka ugende mu gihugu uzakwereka. Ibyafashije Ibrahimu ni ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo yumva umubwiye ijambo. Nta muntu uzugera kuri atagize amatwi yo kumva ijambo. Ijambo rya kabiri ngo araryizera. Ijambo rya gatatu ngo ashira mu bikorwa. Umuntu wese uzakora ibintu bisha, number 1, umuntu uzawumva ijambo. Nubona uturanye n'umuntu wumva ijambo, azagera kure. Kora ibintu bisha. Ibrahimu ngo arangiza mu rugendo, ngo agira retare. Muri iyo retare yo kubona ibisubizo by'abana, ariko Imana ya Ibrahimu ku 15 iramubwira ngo reka kwicuza, reka no gusakuza, nije waguhakurukije kandi nije wavuze ijambo. Muri iryo jambo Ibrahimu bashaka kuvuga ngo nta mwana nabyaye, nta n'umuntu uzazingura ibyanje. Aramubwira ngo ceceka, muri wowe ni muhazakomoka kuko navuze ijambo. Nugira amahirwe ukamenya ko Imana yavuze ijambo, nugira amahirwe ukamenya ko Imana yakuvuzeho ijambo, uzugenda usinzire. Abantu bagira amagambo, ariko Imana nziza ivuga amagambo, izivuga ijambo. Ubuzima bw'abantu bakora ibintu bisha bagendana n'icyo Imana yavuze, ntibaza bagendana n'ibyo abantu bavuze. Abantu bo bavuga mu gitondo, abantu bavuga ku manywa, abantu bavuga kuri message, abantu bakavuga kuri telefone, abantu bagahamagarana, abantu bakavuga no ku bindi. Ariko Imana iyivuze ijambo, ndimo ndavuga ngo umuntu uri aha ngaha urashaka gukora ibintu bisha, egera jambo w'Imana. Iyavuze ijambo ntazavuga amagambo, azavuga ijambo gusa wenyine, yarangiza kurivuga jambo. Ndacyarimo nitonda kugira ngo abasaza banumve, kuko mbasize maze ngo just ntabwo namumvise, kandi abo bantu ndibaza babura. Habe nitangazo wazabaricisha kuri RPA ngo jango amatangazo kuri RPA ngo muri iyi minsi ndabwo ndi mukuyumva. BBC yavuga ngo nawe iyi minsi gusize ukuntu bari mukuvuga, wowe uyuvuze bazaba kuvuga gute? Nimumva ijambo ritazarikosorwa. Nyiri ijambo yavuze ijambo, ndawuze umukosoro. Ndahanuye muri iki giterane, ijambo wavuze ijambo mukomeze, ijambo wavuze ijambo ndahinduka, ijambo wavuze ijambo ntaza agira igihe kimwe iwe bihigiye cyose. Sema hey hey. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Ino wa Samueli aravuga toke, Imana yaravuze ngo izibyina. Nanje mu Kirundi iryo jambo ngiye kuvuga eza ritera nk'isoro, ariko muryihanganire kuko nabuze ukuntu narikoresha. Ngo namo nanje ndakujigira kubw'ijambo wavuze mu Kirundi biteye isoro, ariko mwihangane ntakundi ganye. Okay,
uzibjinda kandi waravuze ijambo tukazusakuza ja wibuka kuko ushaka gukora ibisha azayibuka icyo Imana yavuze ni umenye icyo Imana yavuze uzahama wihuta ntugire n'amasengesho menshi wihuta gusubira Imana ngo Mana wavuze iki kintu numara kuvuga icyo kintu ntusenge ibintu byinshi ushobora kwiyiriza sawa biremewe ariko ukamenya gusa icyo Imana yakuye kandi jumenya naho wavugira jumenya na adresse nubona ahantu utagomba kuvuga icyo Imana yavuze menya adresse ngwino hano ku gatuti ko muri Kanani ubwira Imana ngo waravuze kuko wavuze naje kukwibutsa ibyo wavuze waravuze ngo tuzakwibutse ibyo wavuze abwira Imana ngo yinda wazibye iyinda iyi si yawe ni yaje ubundi ziranabagoye za amibe zirabagoye kuva navuka sindarwara estoma sindarwara na amibe iragatsinda nimuzamure ibiganza komera Imana amashimeshi hari abantu bafite icyo Imana yavuze ku buzima bwabo nimutuze imitima rero ubujumbura muzabubamo kandi muzabubyariramo mukoreremo amaka ibyiza muzabikora abantu bo baza bavuga kandi ntibareka kuvuga habe n'igihe cya Yesu baravuze ngo barangize bamwitana amazina sinkanswe umuntu wavukiye mu Mugamba n'Imwaru n'Imakamba na Ruyigi no mu Rutovu n'Ingozi bareka kuvuga igitangaza abantu nibo bambere bazavuga mu gitondo wiyogoshesha bakavuga wambara ijingisi ngo tizazimubera wambara itisi ngo no size ukuntu yabaye ariko Imana yavuze ijambo nimusamure bikaza sama amagambo yawe iravuga ngo ndahinduye system ntakindi kiza gituma ibintu bishabiza ni ukumenya icyo Imana yavuze urashaka gukora ibintu bisha injira mu ijambo uri umusore nubwo woba munini ukabika ibongo ariko utazumenya icyo Imana yavuze nta kintu wakora gisha abantu bose bakoze ibintu bikomeye were mu isezerano ryake n'abantu bahagaze ku ijambo naje kubabwira mu abasore murashaka gukora ibintu bisha nta muntu uzi ukora ibintu bisha atahagaze mu ijambo ry'Imana niryo rya mbere warangize Imana iramutabara umugabo witwa Nehemiya yarazamutse igice cya mbere n'umurongo wa 8 n'uwa 9 Bibiliya irambwira ngo abwira Imana maze kwaka imbabazi ariko nibutse icyo wavuganye n'umugabo witwa Mose waramubwiye ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira takindi kintu kiza gituma Imana yihuta igakora ikintu gisha no kwibutsa icyo yavuze nimuzamure vuga ijambo rimwe ubuzima bwaje vuga ijambo vuga ijambo rimwe because hallelujah hallelujah tabukene Imana izagira izinagira iyo umuntu atamenya agaciro k'ijambo izikoresha ibyo yaremye igitabo cyo kuba bice 28 ugahita uhomboka ugera kuri 31 umunsi umwe Baramu
ngo ari ku ndogobe. Ari kuki ku ndogobe. Ari ku ndogobe. Wowe nutamenya agaciro c'Imana izivu iza yasamura indogobe ikaziha ijambo. Wowe nuceceka ntukora ibintu bisha izasamura indogobe zikora ibintu bisha. Yasamura indogobe itamika ijambo. Reka nkubwire umaze iminsi abantu baguha ijambo baguha amagambo, ariko ijuru ndasenze muri uyu munsi niri gutamika ijambo ukora ibintu bisha. Indogobe yese Balamu ngo bakubita kujya munsi. Naho marayika w'Uwiteka mu isezerano rya kera ni Yesu wenyine wabaga yipanze ahantu hose uzasoma ugasanga marayika w'Uwiteka ni mwenyewe ni uzuba wahagaze. Yesu wenyine baramwitanga. Gica Balamu ntiyahabwa ijambo, ariko indogobe ihabwa ijambo. Nimudahabwa ijambo, nimutumva ijambo, izasamura. Iza samura indogobe ihiki ijambo. Haleluya. Juruwe uwawe kugoye n'ibigogwe. Indogobe itihagarara nawe ihabwa iki ijambo. Umuntu wize muri sansiye ubundi umusore n'ufite 45 uwere kuri 45 ukamanuka ugashika kuri 10 naho ubona umujene. Umusore wese udakora ibintu bisha ukagira uwo musore uza umugaburira akagusaba isabune uzamwirukane mu Jamukirizo muntu mweceranye umubwire ngo muri iyo myaka yawe ni ikihe kintu gisha uhayukora ngaha mu Burundi cyotuma abantu bakugana bakagusanga. Nimushake ndimusekeje naje kubwiriza. Hari abantu bataza baseka ibibazo ni byinshi. Yoba afite ikibazo cy'inzu, yoba afite n'ikibazo cy'ideni rya banki, cyo cyamusakurije. Wowe uceceke gusa abumva umuriro urase Matayo Ntamahizi. Haleluya. Indogobe yaga ahantu hapanze neza sawa. Indogobe ihabwa ijambo. Abantu bari muri Kristo Yesu babari jaremwe bisha jakara byose javuye uwa bakora ibintu bisha. None urakora bisha ko wahuye na jambo akaba yarabanye nawe, none kubera ko udakora bisha. Indogobe Pastor indogobe kandi sindayivaho. Indogobe ndamukiriza umuntu umubwire ngo indogobe yahawe ijambo. Juruwe
itsinda ryo kuja kuvuma. Ninde wavuma b'Imana itavuga? Imana iravuga ati shabara ubwo utamenya amakuru y'ijambo kandi akaba njewe jambo reka indogobe y'ijambo mukore dialogue muzanga kumva ijambo izabagenderera mu nzozi muzumva ijambo uzanga kuryumva ijambo mu bitaro kuri Rwakarede serumi kurimo uzumva ijambo uzanga kumva ijambo hema kika iraje Imana fiansaye yapfuye uzumva ijambo iraje Imana indogobe indogobe ikora ibintu bisha baramuni yishurirwa bisha indogobe ariko ninde wahasoma ho hantu soma ho hantu sha soma kuba ibice 22 umurongo wa 28 uhomboke nije kugarura gira abakristo bumva amakuru ko muranga kumva ijambo soma kubara soma kubara soma kubara 22 28 uhomboke nije guhagarika nimwanga kumva ijambo panga ndogobe ko ziravuga ko zirahabwa ijambo indogobe kubara 20 soma kubara kangahe 22 28 manuka kandi mwarize murabarisashi ndababwiriza uyu ikicumwe Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe nimuzamure ibiganza ya haleluya Uwiteka abumbura akanwa kiyo ndogobe Chaza we unacha kusikia neno la Mungu nta muntu ukora ibisha ataremereye ijambo ry'Imana ngo rimubemo murashaka gukora ibintu bisha uraza barundi mvada kubwira turaze kwitonda cyane ndagize yambu amahoro ganeza gabaje muragumye iyo hiyo begasha hariho krize itakusemesha uranga kumva ijambo krize itakugusatu wicaye gutesha soma twumva indogobe wahawe ijambo soma ariko basome no mu Kirundi akira nawe uza gusoma Kirundi umuriro wase ibaza Balamu iti umpoyiki kukubita aka gatatu fatiye tiwisha ijambo rya mbere Uwiteka yasamura akanwa k'indogobe ariko mureka tuvugane ukuri abalisansi barahanga abagaradiyo baraha abadiplome barahanga abafonctionnaire barahanga abanyabwenge barahanga none Imana iramanutse ijanye umuntu ngo irangize uwo muntu tiyahishuriwe kandi Imana izivugana nawe ngo irangize ikinguye akanwa k'indogobe kandi baramatangira kugera gute kuyikubita soma Kirundi nawe wice maze Uhoraho abumbura akanwa k'iyo ndogoba maze Uhoraho abumbura akanwa k'indogobe ibaza Balamu itumpoye iki kunkubita ibihetangabo gatatu kose umvuye umutima ananiwe guhishurirwa gukora ibintu bisha ariko ahishuriwe gukubita hari abantu bafite umuvuduko wo gukubita hari abantu bafite umuvuduko wo gukora umwana azigera ngo avuge mu nzu agakubita umugore yagera ngo avuge agakubita ucuruje agakubita ndamukiriza umuntu umugore ngo ntihagezweho gukubita hagezeho gukora iby'ijambo risha bakora ibintu bisha ibintu byo gukubita byararangiye kandi hari abantu bageramo amaboko maremare iki kinyeja wamenyereye gukubita umugore uzisanga ahantu nitwa Matayo simpavuze uzahamenya umunsi uzahagera bandanyuso Balamu arayishura ati aho nuko uri kuramfyi nako
iko kintu. Mungu ni mwenye nguvu. Ameona Balaamu hakuelewa neno, lakini sasa akampa neno nini? Akampa ndogobe. Indogobe ayiheziki, ayihezisha. Noneho Balaamu mve mu mitekerereze yuko ataramenya ibisha no gukora ibisha. Ijuru imwishurira ibisha. Balaamu mvugo yiwe aravuga ati kurankina. Ukugukino hayo nkina. Uri kurafina njewe. Mureke tuvugane nk'umugabo w'umurundi bagasanga n'indogobe ko baravugana oraraho hano wo ikisigihe cyo kureka indogobe bose nimukora ibintu bisha nimutungano hejuru igihe mperukano ibindi byari bihari umugabo samaga umugabo surusako umugabo no gukora ibintu bisha ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo iki kinyejana gabanya amagambo ukora ibikorwa bisha umugabo ibiko bandanya mama bandanya iyo mba afise inkota mu ntoke mba nkwisha aka kanya. Umve umuzayifu ingota ishite umuntu azagenda mu gikorwa ndagikoresha wamaze guta ijambo nicyo gikoresha none ngo iyo ngija kugira ikota mba kwisha komeza wumva amakuru. Iyo ndogoba ibaza Balaamu umve ni verbe avoir muri ta presa ikiganiro kirakora bandana iti sindi indogoba yawe wamugendera ko gushitsa uyu munsi. Yego hari aho nigeze kukugirira nk'ibi yaho arahakana toya. Umva umunebo ahita yemerera indogobe muri capacity ya hari ibintu ugomba kwemera hari n'ibintu utagomba kwemera. Umuntu wahawe ijambo uzi ukora ibintu bisha azamenya season akamenya igihe cye kiyo utamenye season uri umusore uzupfa umuntu apfa gatanu. Ikintu cyambere ufutamenye igihe cyawe. Icya kabiri kurwanya abahe bakora neza abakora ibisha. Icya gatatu kutazi gushigikira abahe bakora ibintu bisha. Icya kane umuntu apfa mu gihe ibyo ahawe gukora akabihombesha wenyine. Icya gatandatu twakujana ku mpanda aricyo cya gatanu. Simbabwiye ngo mwarapfuye muri bazima gusa amakuru agezweho aho indogobe kuvuga ngo izavuge amakuru nimuhaguruke vuba hakiri kare mukora ibintu bisha nimwongere mutunge hejuru. Nubu hari abadatungaho urabizi iyi si iragoye. Urashaka ko wakwita kuri umugabo si ubwanwa umugabo si ipataro umugabo ni ibikoro. Umuntu akorera ibikorwa ahantu hatanu ndavuga hatatu. Aha mbere ni mu muryango wawe, aha kabiri ni mu gihugu cyawe, aha gatatu ni mugira muti nubona igikorwa umuryango wanyu ndukizi ukabona igihugu ndikizi gikorwa ukora kuwerera kuri nyumba 10 nisi dikuzi tibaranaguhamagara tibaranagutumira mu bintu bibiri guhabwa ijambo nikiwe de abagutega amatwi kugira ngo bumve icyo uvuga. Iyo wawe ijambo ukabona abagutega amatwi uzavuga ijambo tukavuga amajambo. Imana tizabaza abandi ibintu byinshi ni ibintu bitatu. Ubwenge yaguhaye imbaraga turwa igihe wamaze kwisi. Mwirinde indogobe zitavuga nimukora ibintu bisha. Representa nimukora ibintu bishasha nabitore mu Kirundi bishasha. Yego abarimyi barahinga inyanya zatangira kureba gutya bakaja kuzana izindi. Abantu bagenda Dubai bazabamenya ibiri kigura vaje bakazana kekekeri zirabyuma bakabizana bakavuga ngo izi plafo nizo zigezweho bakavuga ngo nituzana izi turabona amahera. Ibintu bishasha nibyo bizabigira isoko. Isi ndi yogira ibishasha abamenye Imana bareke kugira ibishasha nimukure muzamuke. Isi kirirukanga abakristo bakaba hasi kanze mu baso nimugira muti sama hey
haje Imana n'ukuri kw'Imana. Abasore bari aha ngaha ufite uwanditse wakoze Facebook tarageza imyaka 25, uwo ni umusore yakoze bishasha kugeza n'ubu mwese muri aha mufite umurongo wa Facebook, muzamuteza uri imbere ariko mwebwe ndimwiteze imbere. Wakoze WhatsApp tarageza 30, ariko mwe muri aha ngaha nungukubita imisatsi gutya ukareba gutya, nta na saluni mubwite kuvuga ngo muri abasore mugira gutya bo muri Kanani mudafite saluni mushobora gukora. Muri abasore gusa izina muri abasore kandi twarabagaburiye turanabigisha, ahubwo mufite umuvuduko wa mapeti mugabanye mukora ikintu gishasha. Kubabwira inzandiko za Paulo 13 tukazimanuka zose tukazirangiza, ibi nibyo tugomba kubabwira. Nimuzamura ibiganza, nimukomere Imana amashimisho. Ijambo indogobe itahana 6, Baramu atahana 0. Indogobe itahana 6 ku Mana, Baramu atahana 0. Umugabo kwisi, umusore kwisi, n'umuntu uzumenya season agakora ibikorwa isi kamushaka. Abarundi n'abarundi kazi bakamushaka. Naje kubashiramo serumbi bafata. Nimumenye gukora ibintu bishasha. Kintu cyambere number 1 ni ijambo ry'Imana. Yaravuze umwanditsi ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi bibi tarasa. Nari umusore none ubu ndashaje, sinari ubwabone. Dawudi n'uwavuze umukiranutsi w'Imana ariko nimukora ibintu bishasha. Ni season ya abapfuye bari ku mpanda nta bintu bahe bakora. Ni ijambo ry'Imana bararivuze bararangiza. Igihe cyawe n'igihe cyaje no gukora ibintu bishasha. Harubabaye nimukomere Imana amashikomeze. Sikuku aliponi Yesu. Ariko indogobe yanteye ubwo. Ijambo nubona umuntu afite ijambo tukamusuzugura, ashobora kuba ari umwa ariko nagira ijambo azakora ibintu bishasha umusu. Nubwo yaba ari umwana akora bishasha. Ikintu cya kabiri kiza gituma dukora ibintu bishasha nukwemera kwakira imbaraga z'Umwuka we. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Kandi naha ndangiriza ikindi zakivugisha kugira ngo mbareke mutahe kare. Imbaraga uwo Mwuka namara kubageraho azabagira abagabo, muzahabwa imbaraga zo kumva uwere Yerusalemu ni Yudeya no kugeza ku mpera y'isi. Munemerere vuga imbaraga zitanu z'abantu baza bakora ibintu bisha bafite ijambo bafite n'Umwuka wera. Ni muzamu mukomere Imana amashimeshi. Imbaraga ya mbere ni imbaraga igiswari kivuga ngo ni nguvu ya hekima. Ifanye kama wewe nimutega amatwi ngiye kubaheza bino bintu ndabasabye. Imana ibwira Dawudi wakoze ibintu bikomeye ariko muri wowe ntuzubaka, ariko bazagukomokamo nibo bazubaka. Kora ibintu bisha. Salomo ngo arangize aravuga ngo ngiye gukora ikintu gisha kinyeganyeza Imana. Imana imanuke yonyine tuvuga. Azamukana amatungo ingigihumbi kuva navuka. Nta mufurere uratanga ingigihumbi, nta na munyamurenge urazitanga, nta n'umurundi urazitanga. Iyo wakoze ibintu bisha Imana izigukorera bisha. Iyo wakoze ibintu bikomeye Imana izikora ibintu bikomeye. Ngo arazamuka ingigihumbi ngo arazitanga ndiyavuze urusaku. Ariko hano mwikayeho muri urusengero rwa Kanani hari abantu bafite amadeni imyaka 2 irashize ndi barayishura. None uri mu gutekereza wowe wananiwe kwishura ideni y'ibihumbi 100 kuragira ngo Imana izagukorera ikintu gisha warananiwe kwishura. Ni mwishura Imana iramanuka
ibwira Salomo ngo Salo sabe icyo ushaka gira kiguhe. Yakoze ikindugisha. Iyo wishuriwe ikindugisha ugakorera mu rwego rw'abantu bafite gwishuriwe, Imana nziza icece. Salomo ndiyahubuka arabwira ngo ninataka tu hekima imuheza ubwenge. Igitabo cy'igiswahili ikinyarwanda ni 5:9. Mungu akampa hekima kuliko kalikoli na daraja na maholi. Ngo n'abanyaburasirazuba n'abanyagiputa ngo imuheza ubwenge buruta abo bantu bose. Ngo abantu bose baza kumushaka. Urashaka kwisi gushaka kora ibintu bishe. Hano nahabonye mufite parcelle nziza pe. Reka nibarize ariko ndikubabaza mu baza basura. Muguze icuma cyo gukora inanasi mukayishira hano buri materaniro. Icuya kiri aha ngaha mwobura bagura iji inanasi. Nimutayigura muzoza muje kwigura mu mujyi bagifara. Imana ndizi promoting abantu badafite ibintu bishe. Promoting abakoze ibintu bishe. Buri materaniro n'ubu nyine ko tuba dusohotse hano hakabikaho Africanity ugakanda gutya ifaranga zigasigara. Ariko kubera ko muri abasore ko murasirimba aho gusa mukaririmba kandi n'indirimbo mwaririmze zanyu zose n'izabandi ni muvumbura ibyana. Abasore ni imbaraga. Iyo umuntu yahawe imbaraga z'ubwenge akora ibintu binini. Ni gute muri abasore muri abalisansiye mutaragira icyuma cyo gukora ji mufishiraho muvanga na watermelon mukore n'ikawa nimurangiza gusa ngo dufite umukutano umikutano izashira ariko ibikorwa biza bivuga. Iki kinyashana si cyo gusirimba gusa ni ugukora ibintu bisha. Ngaya amazi ya Kinju nagazira ubumbashi sanga Kinju iri ni bande babikoze n'uruganda rw'ubujumba uburundi. Ni ukuvuga ngo Burundi Kinju abantu bose uzamugere buvira Kinju wagari misisi Kinju aba barakomeye bakoze ibigaragara mu buryo bwa sante. Aba bateza imbere ifaranga zikinjira ariko udafite uruganda yitwa umurundi akitwa umurundi kazi ufite akazi baramumenya. Kinju irayizi Kinju. Abasha kumpanda baza bagura amashugwe ariko ndebera abasore nta mushinga n'umwe bafite. None murashaka ngo bari muri Kristo Yesu ngo babaye ibyaremwe bisha samagambo n'ibikorwa. Kasi reka mbabwire jewe mfite paruwase 5 n'iya 6 siyeje nyobo ko sindaba gusa muri paruwase. Mfite inkoko noro mfite ingurube kera iwacu murenge umugabo wavuze kuko ingurube yagaze cyane mu Rwanda umuntu akamacira ivudika ry'amacana ariko ingurube mu nyama zigezweho kwisi ingurube niyo yamba kandi n'ubu ndubyumva kuko niyo capacity urimo. Hotel zose ushatse kugera ngo utazarwara imitsi ni nyama y'ingurube ni nyama y'inkoko ni nyama ya sungura. None dora abasore ntibafite korora za sungura tiborora inshigwa ariko barangiza ngo tuzaja mu ijuru. Mubaze muri reke turashayo nitubabwira iby'ijuru natwe titurashayo. Nimukora ibikorwa hano de quartier abone ko mufite ibikorwa revera abone ko mufite ibikorwa. Nibavuga kugura ama plafond muvuge ngo twebwe tutanze miliyoni 15. Abasore bonyine nimurangiza mubone gukora ibiterane. Imana ndikeneye urusaku natwe n'ubuyobozi bwacu bw'u Burundi tibukeneye urusaku rukeneye ibikorwa. Barundi kazi nimuve mu byo gufuna nimuve mu mazu nimukore. Uyu mugabo idatuzaniye umunsi muragira ngo mbazanire izandiko za Pawulo zose nimuzamure ibiganza agira mbabwira amakuru. Iyo ni imbaraga y'ubwenge. Amen. Abantu b'abagore b'abakire baza kureba Salomo bazakureba kuki batavizite nini ufite iki bareba rufise ko kugurisha rufise n'injiwa kandi ufise na zasungura barareba ariko bandi bazabaza kuvizita nta gitabo wanditse
ngo wandike hejuru ya Tanganyika yonyine ukundi zifroninga irimo kusha zitanu Tanganyika kusha ya mbere turayanga none mwarize mu maziki nimuzamuke mukinguke mukora ibintu bisha wari muri Kristo Yesu abari cyare mu gisha ibyakera byose biba byararangiye ubunebwe bwo kwicara ku gatorero umuntu niyo muco wacu akagara mu rusengero twese takibazo ariko nusha kurenze kuguru gutya abandi bakire baza barenze kuguru gutya mukandi kanya katse imodoka akaje kuri Novotel akamushaye akajana n'umugore wiwe yarangiza umugore ndaza ruharota nabi wamujanye kuri Novotel ndi yorota nabi ariko umugore wiriwe mu nzu ababashaba yiriwe mu nzu tagishoro wamusigiye imyaka irarangiye mufite abana batandatu bafite apeti nurangiza gusa umakura arangiye ntakindu uramukore azoza kubwira ngo sheri naraye ndose nabi reka rote nta muntu uzurota neza adafite ibintu hari umuntu ukora neza azarota neza Salomo baza kumureba kubera ubwenge nimutunga ubwenge iyo ni imbaraga nimuzamura ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya Haleluya. imbaraga ya kabiri ndamukiriza umuntu umubwira ngo nubona utinze kubona amafaranga uzashake vuba ugira abana uzashake vuba ugira abana imbaraga ya mbere ni abantu ntimuzamubona abashinwa murabazi abashinwa urabazi nibo bambere ku isi bazababyara cyane hano mu Burundi barahari muri Kongo bariyo ibugande bariyo no mu ndege ejo twazanye nabo abashinwa nibo bambere kandi usanga akazi kose ari ugukora ibiraro n'abashinwa amatara ngaha mu ibarabara abashinwa amabarabara n'abashinwa undabara abahungu biza n'abahungu baba engineer n'abantu baba lisansi ariko ndakindu barakora n'abanyafrika mwe ni mureke twitwa barakora bafite ibikorwa twarangiza tukama tubabayede babashima umuntu ufite nationality y'igihugu cyakamba bumuwende kandi yarize igifaransa cyangwa murafusana ariko akaba umuwende naje kubazanira iri jambo rivuga ngo imbaraga urashaka kugira imbaraga nubona utinze gukira ndabizi ubwo tutaririmbye indirimbo nyinshi ngo jawa sinumvise Matayo ndi wo kumva abantu bose habe na Yesu ntibamumvise bose gatatu imbaraga zikora ibintu bisha nimuzamura ibiganza nukumenya indimi nimukomera Imana amashigira avuge ikintu umusore umwe yagiye muri UN bazana ikizamini baravuga ngo turabaza umuntu ufite imvugizi zitanu bamubaza igifaransa arakivuga igiswahili arakivuga ikirundi arakivuga igishi arakivuga iringara ararivuga ngo arangize baramubwira ngo rekera injira mu kazi kumenya indimi n'imbaraga ituma ukora ibintu bisha umunsi umwe tukiri muri Kongo twiga deuxième semaine umuprofesseur akaza yinjira mu kutwigisha icyongereza tukama dusohoka none mu bantu babiruka inyuma y'icyongereza Matayo mbarimo ubu mfite abana bose ni batandatu n'abuzukuru bafite amapeti basaze ko bariga byose nije baheba rero umwanya wo kwiga icyongereza wararangiye ni mwiga indimi mwiga n'igishinwa muzakora ibintu bishaje timwabyumva kuko iyo ubwiriza abantu bari muri capacity yo hasi ariko mwebwe simwe n'abanya South Africa umuntu wese uzi indimi azagera kure imbaraga yindi ibindi tsabivuga ubutaha ejo muri overnight niho mbona hazaba hari umwanya ukomeye nimuzamura ibiganza nimukomere Imana amashimeshi Haleluya. babazi ikibazo ninde muntu wirije uri mu mafungo kuva lendi gushika uyu munsi azamura ikiganza kuva lendi turi kuri
Okay. Haguruka nkubwira ijambo. Ngwino hano. Ndakutubwira ikibazo. Ngiye kukubwira ikizagutabara. Wiyirize ariko mu mutwe wawe tekereza zo gukora. Nimba hari abagabo biyirisha uyu mugabo nagazamara iminsi 40 nimje inoro ndazibura nico cambabaje kiyiriza nkimba inoro nacuruje umunyu ndahomba ndi mu masengesho ndimo gukora nta muntu uzi ukora ibintu bisha ufite ijambo kagira n'imbaraga z'umuka we tekereza mu mutwe wawe cyo ugomba gukora. Imana mubanze ijuru tuzarijamo ariko hano ku isi isabye abantu bakora. Reka mbabaze iyi plafo yamimanuka gusira manuka cyangwa n'amafaranga mwatanze nahandi tuzageza ku cyumweru twaharangije kandi izo faranga zizava muri mwebwe nta bandi basponsa. Ibintu bisha ntibiza bikorwa n'urusaku bikorwa n'isi. Banyafrika Barundi kazi Mwuka wera twaramuzi igikenewe abarangwa n'umwuka wera barangwa n'ibikoko. Ibikogwa bisha basaba mfumbura ibintu basaba ishurirwa ibintu. Petero bari kumwe na Yohana ibice 4:13 kamanuka ngo bababona bafite ubushizi bw'amanga ngo babona ari abaswa batizi ngo ariko ngo baje kureba basanga baragendanye na Yesu. Niba kubone gusa iki kintu mvuze parcelle mufite ngaha mwahororera inkoko ubu je ndi umuhinzi ndahinga imyumbati ngahinga ibishimbo ngahinga ibigori kandi muri paruwasi nta wosohora ikintu ndaravuga nubwo ndi hano amatura aratangwa mushutubwire oda hari ibi nibi oya timukoreho bagashicika ariko ndakora. Abari muri Kristo Yesu baba barabaye ibyaremwe bisha bakora ibintu bisha bakristo barundi kazi ikigezweho si ukuririmba gusa ikigezweho ni ugutunga ijambo no kugira imbaraga mwarangiza mugatunga ubwenge bukagira ibikorwa hanyuma y'ibikorwa abantu bakabashakisha. Nimuhaguruke dusenge.